الحمد لله رب العالمين. سببك دي اش سبب پیدا بینا خشوعه و خوشکاندن نویجا مروی دا هزر مروی سر نویجا مروی بد سبب هفته او وقتی مروف نویجد که طایبه وقتی مروف فاتحت خویند مروف بزاند خودی تعالی برسوا مروی دد و مروی الگل خودیت آخوت. امام مسلم روایت که پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام بما فت گویدد که رب العالمین یا گودی حدیث قدسی دا وقتی عبدت بجد الحمد لله رب العالمین خودت بجد عبد من سپاسی من کر چنکه تو بجد الحمد لله رب العالمین سپاسی و حمد همی بو خدا بن. وقتی مروفت بجد الرحمن الرحیم يعني خدي دلوفانا برحمة رب العالمين بجد أثنى علي عبدي عبدي من بندي من مدحت مكرن. وقت عبد بجد مالك يوم الدين خدي تعالى بجد مجدني يعني عبدي من أز ما ظنكرم وأز ما ظن دينام. وقت بجد إياك نعبد وإياك نستعين يعني يا رب يا معبديني بوتا بتنتكن ودا خازه هاي كيش تبتنيت خازن خودت بيجد افات نافبرا من وعبد من دايا هر تشتكي بيت از دمي ووقت بيجد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خودت عارض بيجد ولي عبدي ما سأل چنكي مروف الدعاء كت يا ربي اهدنا الصراط المستقيم باري من بدرك راست فيجاتو بزانا مسلمان ها هوصا خودت تعالى برسفا مروفي دت چنكي مروفي يلقى خودت اخوات اجبرهند وقت تو نویجد کی بلا حضرت السر نویجا تابت تو بزانی که تو چت بیجی تو الگل خودت آخوی خودت جوابات دد لوات حديثة كداتي امام حاكم رواتت كت والشيخ الباني صحيحت كت پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام بجد إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه اگر ایک شوارابی و دین نویجا خوکت بلا او بزانت او یه مناجات الگل خودت کت یه دانستاندن الگل خودت کت یه الگل خودت آخوت بلا بزانت صح کتی کادی چاو الگل خودی آخوت کادی چاو طلبش خودی کت کادی چاو نویجه بو خودی کت ویجا گرینگ مسلمان دمی تو نویجه بکی تو بزانی تو دانستاندن الگل خودت کی تو بزانی خودی دی برصفات تدد و الگل تد آخوت انشاءالله دا حضرت السر نویجه تابت و خشوع بوتا پتر ات نویجه دا چه بت والحمد لله رب العالمين.